Jose. Oh, kasada, kasada. Anak kukwa em ta unik ibanyo kau-kau. Dawang witwa chidlite. Anak kukwa em ta unik ibanyo kau-kau. I do hope the dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If she has a dog, he won't be lonesome, and the donkey will have a good home. Papachem de kunada agmeno posawanen arena nuka ninyo tay asawa di mapeng dantay karirig na uray pa'y kunaenda agmeno posawan tut arem na ananwen day talanga nagawon santi parparya ay nagkamay maya nuwing kapan panunute ay nagkaararem agmenopos agkaramayan ay di raprabaken makararem launayen taikul din kupay tirabi ikan lumakayen na irut kaipkep ti babaket nga mamartek na isnikan para gununoy ko di kapay dinggen amin na parang guti-gut ko ingkapay na laisen apa nang idadares panang irurumen aniya gusto em adinggen apa kabukayan daita kaasem pakayang em tapnun ayat kut pasublien ket agpiagat asita talineng-neng il-iliwek ti karinyoni bakit nga may katlo tuy nairut nga arakop nga buyugan ti as-aso il-iliwek ti agep na samsam et ngem tay toplero asabayan ti aprus apiras ti bukbuko il-iliwek ti aring eng matilileng ti lapayag umaikan o biyag ko mailiwak unay ken ka dinggem obiyag ko dinggem ti ibaga ay ayateng ka kasta kamit kaniya dinggem tuy heartbeat iliw tuy puso nabayag laidin nga di ta naginiliw dinggem tuy heartbeat tuy suso awawagan na ka dinggem ka din ala umay kato'y sipay puso pumay payapay tapno maep-epan iliw kan senay il-iliwek di karinyoni bakit nga may katlo tuy nairut nga arakop nga buyugan ti as-aso il-iliwek ti agep na samsam et ngem pulitiput asabayan ti aprus apiras ti bukbukut asabayan ti aprus apiras ti bukbukut